المباراة طبعا النتائج كانت اغلب نتائج سلبيه في المباريات الوديه، الامر اللي انعكس طبعا باعتبار اكثر من تصريح قال ان الفريق سيتغير، ولكن حتى الان في المباريات الرسميه وبدايه الدوري الفريق لم يتغير. اين الخلل؟ Falou que teve muitas derrotas nos amistosos e você prometeu que o time vai mudar. E agora já um jogo oficial e não mudou nada. O time não está conseguindo ganhar. Aonde tem o erro? O grande problema no futebol é que também existem erros e acertos e também é uma situação aleatória, onde existe a sorte e existe o azar. احنا طبعا كرة قدم هي فيها حظ، كرة قدم فيها حظ وفيها ربح وخسارة، ومرات في مباراة ما توافقكش انت، تكون الظروف تلعب ضدك. Eu penso que hoje a equipe estava preparada para ganhar, mas pronto, por infelicidade do Gazela sofremos um gol e claro, isso derruba todo o esquema, toda a situação psicológica que os jogadores tinham. طبعا قال لك احنا خشينا اليوم على اساس نبغى نربحوا الدوري بنتيجه كويسه، لكن تتفاجئ بجولين، جول من خطا من حارس، جول يعني اجوال ما ياخذهاش فريق كبير زي فريقنا احنا، فهذا اثر علينا هلبة يعني تخش الشوط الثاني وانت خاسر كل شيء. É uma equipe que vem fragilizada psicologicamente pelos resultados dos amistosos. Sofre o gol, depois acaba por sofrer o segundo, a equipe se perde um bocado dentro do campo. Claro, vem o intervalo, no intervalo a gente conserta, consegue reabilitar a equipe, consegue que tenha mais caudal ofensivo, consegue que vire o resultado de 2-0. طبعا الفريق قال لك بعد ما خذ الجولين ما خش يعني طلع من الشوط الاول نفسيا طايح يعني هلبة، واللاعبين متأثرين هلبة نفسيا يعني كيف نخسروا 2-0 من الشوط الاول، لكن قدرنا ندير شويه تغييرات وقدرنا نصحصح الفريق يعني قدرنا لو زاد حتى وقت شويه ممكن حتى قلبنا النتيجه يعني. Sai de uma situação de 2-0 para 2-2, claro, eu sei que por Tihad isso é muito pouco, pouquíssimo. يعني طلعنا من 2-0 قدرنا نعدلوا النتيجه وقلب غيرناها، لكن طبعا لنادي زي الاتحاد فريق كبير واللاعبين اللي عندي هذه نتيجه مش راضي بها. Tanto eu como os jogadores queríamos começar bem, queríamos começar com a vitória, mas a equipe teve uma boa e grande reação, empatando. عارف ان اللاعبين خاشين وبيربحوا، لكن انا اكثر منهم كنت نرغب في النتيجه كويسه باش نبدا الدوري على مستوى كويس، على مستوى اللي في نادي الاتحاد. Já teve uma evolução e claro com a chegada do Bassan, com a chegada do Omar, veio para ajudar e para evoluir um bocado a equipe. Eu penso que daqui para frente pode ser que melhore. قال انا حسيت فيه تحسن شويه الفريق يعني بوجود مساعده الكابتن عمر ومترجم جديد وحاجات يعني حاجات اللي طلبتها الصراحه وفروا لي كل شيء، لكن حسيت فيه رغم النتيجه المخيبه للامل، لكن حسيت فيه تحسن شويه في الفريق. طبعا حاليا هذه المباراه الاولى وامام الشط، يعني الشط يعتبر من الفرق يعني احنا ما نقولش نقول مغموره لكن معقوله نسبيا واضعف فرق المجموعه. يعني كيف يعني سبيل تعادل امام الشط يعتبر في عند جمهور الاتحاد وايضا المتتبعين خساره تعتبر غير راضين عليها، حتى لو كانت من شيء ورجعوا في النتيجه الاتحاد غير راضي ايضا على الاداء كان اداء احنا ما نقولش نقوله سلبي، لكن الاداء كان غير مقنع، اخطاء دفاعيه بالجمله. يعني اين الخلل يعني في تشكيله بالتيمار 4-3-3؟ لماذا الاصرار على هذه التشكيله حتى الان يعني؟ Falou que esse time do Chato é considerado o mais fraco no grupo e 2-2 a torcida não vai aceitar isso, mas aonde que é o problema? A defesa está destruída, tomando gols de todos os times, e por que tem que jogar 4-3-3, insistindo nessa formação? Não, se ele bem viu o jogo igual a mim, não jogamos no 4-3-3, jogamos no 4-4-2. لكن انا ما لعبتش ب 4-3-3، لعبت ب 4-4-2 في البدايه، حطيت كوفي يعني كلاعب وسط مش مهاجم. E depois acabamos no 3-2-5. بعدين غيرناهم قال لك ودفعت ب4، لعبت بخط الهجوم ب4 لاعبين. Só com 2 jogadores no meio campo. بس بلاعبين بس في خط الوسط. Então, nós apostamos tudo para poder ganhar. Claro, não conseguimos. Houve alguma infelicidade desde o princípio até o final, porque tivemos alguns gols perdidos
durante o jogo e durante a segunda parte, mas isso também, volto a dizer, não serve de desculpa. Para o Tihad, uma equipe que é o Tihad, não serve de desculpa. حاولنا قال الشوط الثاني نغير وجه الفريق وحاولنا حطيت اكثر من مهاجم وغيرت التغييرات اللي نقدر نديرها لكن ضيعنا اجوال هلبة قدام المرمى لكن هذا مش عذر يعني ما نقدمش في العذار ان الفريق الاخطاء صارت وانا مش راضي عن النتيجه حتى زي جمهور. من يتحمل نتيجه اليوم بنظر الانتماء؟ Quem é responsável pela derrota de hoje? Não é a derrota do empate, o responsável pela equipe sou eu. O responsável pela equipe sou eu. قال لك المسؤول على الفريق هو انا نتحمل كل المسؤوليه. Apesar de algumas deficiências e dificuldades do trabalho de 4 meses sem tradutor, de um bocado de coisas, inclusive hoje os números das equipes caindo, onde a gente estava num fogão atacante, tivemos que parar, tivemos que quebrar o nosso ritmo. Apesar de tudo isso, apesar do campo estar alto, não ter cortado e tal, apesar de tudo isso, a responsabilidade é sempre minha. Sou eu responsável. المشاكل هلبة اللي في الاول قعدت من غير مترجم، ثاني حاجه قعدت اليوم وقفنا لعب اكثر من مره لان ارقام الفريق ارقام الغلال تطيح. قال اللاعبين نتاعهم هم يجبدوا في الارقام تاع اللاعبين تاعنا ويضطروا انه يطلع اكثر من لاعب باش يغيروا يديروا له الرقم. والعشب كان عالي هلبة والملعب مش مساعد. كل الاخطاء هذه لكن مع هذا انا اللي نتحمل المسؤوليه وانا اللي نتحمل النتيجه هذه السيئه. طبعا فريق الشط حاليا يعني يمكن غيروا مدربهم قبل يوم ومع هذا طلعوا اللاعبين وبرزوا يعتبروا مدرب استلموا فيه وبرزوا اللاعبين وقدموا مستوى جيد امام فريق يعتبر من اقوى الفرق في الدوري الليبي. Falou que o time do Shot tem treinador num dia só, que trocaram o treinador antes de hoje. Ou apareceu desse jeito na frente de um grande time que é o Tihad. Isso há jogos e jogos, vamos ver se eles vão continuar assim. لكن نشوفوا لو كان هم يقدروا يستمروا هيك يعني مرات لان المباراه هي حلفهم حظ ولعبوا كويس. يعني قراءة يعني لباقي بعد التعادل اليوم امام الشط تغييرات يجريها باعتبار تطمين لجمهور الاتحاد يعني شنو يعني الخطوات اللي بيتخذها قبل ملاقاة فريق التحدي؟ Qual as coisas que você vai fazer para melhorar esse time para o segundo jogo e para ver acalmar mais a torcida. Com certeza que vamos continuar. Vamos. O que eu posso falar para eles é que vamos continuar trabalhando. Agora, com a tua ajuda, com a ajuda do Omar, com certeza que as coisas vão melhorar. Eu acho que hoje já se notou uma melhoria na equipe, apesar de a gente começar com o azar e apesar de começar um jogo que precisávamos de ganhar. E que todo mundo sabia disso, os jogadores entraram com vontade e pronto, houve a infelicidade de a gente sair de 2-0 para 2-2. Isso já mostrou que a equipe cresceu um bocado, que a equipe já assimilou as minhas ideias, já está entrando as ideias que eu tenho que conseguir passar com o Bassan e daqui para frente de certeza que as coisas vão melhorar. يعني كان برغم النتيجة السيئة زي ما قلت لك في الأول لكن حسيت حتى داخل حجرات التغيير وحتى في التمرينين الأخيرين للاعبين أقل شيء يخشوا بقلب. حتى في حجرات التغيير قبل المباراة كلهم تكلموا كلهم يبغوا 3 نقاط وكلهم يبغوا يربحوا. هذا في البداية في المباريات الودية ما كان شيء كان كلهم تحسين منهزمين ومعنوياتهم نازله. لكن اليوم اللي شفته شيء غريب يعني في مساعده طبعا من الكابتن عمر في مترجم وفي الحاجات اللي انا طلبتها بدت تتحرك يعني رغم النتيجه السيئه لكن في نفسيه اللاعبين شفتهم متغيرين هلبة خاصه في حجرات التغيير وفي التمرينين الاخيرين اللي في النادي. Volto a repetir. O que eu fiz aqui da outra vez não desaprendi. Simplesmente da outra vez eu tinha como passar minhas ideias. Agora eu passei 4 meses sem poder quase 4 meses sem poder passar minhas ideias. Agora, hoje já se viu uma evolução na equipe, com a chegada do Bassan. Com certeza que daqui para frente, isso foram só 2 dias. Com certeza que daqui para frente as coisas irão melhorar. طبعا احنا المرة الأولى لما جت الاتحاد نتائجي كانت ممتازة والفريق كان في ايدي وكنت نقدر نتحرك زي ما نبي. تو هذه الايام اللي فاتوا كلها مرات قعدت من غير تمارين مرات مترجم لعيب هو اللي يترجم لي وهلبة حاجات طلبتها ما صارش. لكن تو كيف بديت ناخذ في جرعات بديت نتحسن. النتيجه انا حسيت بها عند اللاعبين اليوم من غير نتيجه المباراه يعني. volto a dizer, a comunicação nos seres humanos mais forte é a verbal e quando você não consegue passar aquilo que você pensa,
existe uma dificuldade de comunicação e de entendimento entre as pessoas e entre os povos. Eu passei 4 meses com essa dificuldade. Agora com certeza que o Bação chegando aqui as coisas vão melhorar. الأخيرة هلبة حاجات حتى في حاجات التغيير ما فكرة نبي نوصلها للعيب ما نقدرش، ما فيش لغة، ما فيش كيف تتفاهم معاه، ما فيش توا في هلبة مساعدات وتحسنت الأمور وكل شيء، لكن قال لك قبل أنا نخدم ب 20% من اللي نبي نوصله، نرسم رسم ونكتب كتيبة ودير، لكن ما تفهمش، لازم فيه لغة، لازم تتكلم مع اللاعبين. بعد خسارة الترسانة حدثت بعض الامور يعني وخرجت بعض الشائعات تقال ان بنتيمار ربما استقال او اغتيل، لكن بعد ذلك حدث اكثر من اجتماع مع اداره كره القدم وايضا اداره نادي الاتحاد. التسريبات من هذه الاجتماعات ان بنتيمار وعد ان الفريق حيتغير من مباراه الشط. اكيد حتكون في اجتماعات الان بعد مباراه الشط، النتيجه غير مرضيه للجماهير وايضا الاداره كيف حيكون موقف بنتيمار امام الاداره وايضا امام الجمهور. Depois do jogo do Versana que você perdeu, você prometeu que o time vai mudar, que até falaram que você vai sair do clube, que vai ter outro técnico, tinha bastante coisas que falaram. Mas mesmo assim a diretoria segurou você, segurou seu equipe lá para ficar e tudo. Mas e agora? Vai ter outras reuniões, vai ter... O que você acha? Isso eu não sei, né? Só sei que também trabalhar dentro dessa filosofia, dentro desse pensamento, não é nada confortável. Quando um treinador sabe que a qualquer momento pode ir embora, a qualquer momento, sem começar o campeonato, só por simples jogos amistosos, e volto a repetir, sem tradutor, sem nada, isso é um bocado nada confortável para mim. Não é confortável para mim, não é confortável para os jogadores, como não é confortável também para toda a massa associativa. قال لك هذا طبعا ضغط، انا تحملت هلبة ومن قبل ما يبدا الدوري كل مره يقولوا بيطلع بالتيمار، بيسيب بالتيمار، بيطلعوا بالتيمار، هذا كله ضغط مش كويس لا لي انا للاعبين لا، يعني هذا حاله نفسيه، يعني ديما يقولوا كل ما تتعادل كل ما تخسر كل ما تلعبش كويس او بالتيمار بيطلع او بيسيب او بيدير او بينحوه، فهذا ضغط وانا الوحيد اللي نتحمل فيه، ما فيش حد معي يتحمل في المشكله يعني. رئيس النادي في الاجتماع ماذا قال لبالتيمار يعني؟ presidente do clube, o que ele falou no último Eu continuo trabalhando. قال انت حتواصل الشغل بس. هل عندك كلمة أخيرة توجهها؟ Se tem alguma palavra para a torcida? Olha, eu acho que eu já prometi e acho que às vezes o gesto diz mais que palavra. Eu não vou prometer porque eu prometi agora e falhei. Agora vou continuar trabalhando, vou de certeza, vou continuar trabalhando, vou continuar dando o meu melhor e tenho a esperança e a certeza que nós vamos sair dessa situação. Com certeza que vamos sair. كنا حنواصل في الوعد نتاعي نحسن الفريق ونقدر نغير الفريق، وفي هلبة حاجات تغيرت في التمرينين الأخيرين والمباراة الأخيرة، أقل شيء الفريق يلعب بقلب وبحرارة أكثر، يعني قبل زي ما قلت لك يخشوا منهزمين، لكن احنا حنواصل الشغل مع الفريق وحنوصل فكرتي بالضبط اللي نبيها للفريق. شكرا. Obrigado. Ok.